adalah hubungan kami tua di Ulota. 5 pesta pentas seni budaya religius di Budi Mulia 2. Asa usap pahami amat tanah mertua dewata soni sikun natoro. Asa tungang iya sonang hari 2000 salun na ulo-ulo di bagasan ng kiunyari. Hot di bagasan ng pangaramotin itu hatta. Alulut jangan kamat tanah mertua dewata hot di bagasan tulusara. Song soni tu sikun natoro. Bana makna. Orang tua dan yayasan. Demikian kekompakan dari besar SD Budi Mulia 2 Pematang Siantar. Kita ikuti gas terus gas Siantar. Atuk nyongkor danging. Bebe-bebe-bebe-bebe. Bangga. Oh, sorry dulu Pak. Asal kata ini tutup sejur mulai atau pas sejur mulai jadi. Mulai nyoba makulit persiram di tahun yang pertemuan di hosa. Mulai di hutan yang mulai nang soba atau ngamang baju musik nih soba mulai-mulai. Martangi amatan di bata sepjil na selang ni nali kita nali lang tanda sepit wala pun natu betitiko asa nang salun nakata yang nami ya bakal bapak ibu guru horas yayasan sodi nakata ibu guru manulupin ang narmangi ako nang akan na dua alanya mang bay masuk musik sobat no pangarit karina no horas dihami bapak ibu guru soni doh yayasan horas akka guru horas nang na itu nami malo-malo nang anak kun nami pirge gude genna tiur dalam buluson na tiur neng dapok ay dapok na dapok sudah nang akka sidik tani rohana atau ngamang permusik nami saja gabi kaya masuk uning-uningan nih gudang lihat mga lihat tidak suster jolo
saruko ni takok na ihudulok. Polo horas sang kay ibu bapak ibu guru soalnya baju no yayasan. Kau hati betul guru baju na jelo mo malona makai pernah. Alam niya man nang buhay na tarang sa kami manang dia ke terlumubi may namang ulawon at kasama guru non. Napamajuwa si kola jelo pabistar na kaya nagkontak. Tong dokos doa kami marhiti dukungan dorongan sanda tujuan kami terlebih dulu tangyang na dito ang dogas lagalo asa dungan dia kaya nakonta itu pesta mi guru bagura sono pusat pura-pura perfect saya maju aku salut nak kana toras kasone nang akan libur horas na makulo nakaulat ta sebagai guru atau memang para musik namin asa museum kami na dua namin tung nadalat na pamabay pasumaso tangian tu pasabubuan namin asa horas sa luhut na kami kay guru ng ulaw-ulaw nakapahaguro ng dibaga sa lasleroa horas nang natutuwa namin terluwi ang korang tumulong na makawalaw namin so nilo at ka-alumni pinanoma notong nagpatong itong kami lisod bay mamang enek mamang nagtabo na yung medyo sa lapak na yung mga nagroha namin niyo orang tumulong namin ang nagtoras namin bay. Ya, ini tadi masih kemeriahan di pentas seni dan budaya dan religi dari lokasi SD Budi Mulia 2, Jalan Farel Pasaribu atau Lapangan Bola Atas Kota Pematang Siantar.
Saat ini masih dalam persiapan. Ya, karena kebetulan ada kesalahan teknis.